So diri sa ato ang section 3-5, ang topic ani is Euler circles. So ang topic lang nato is define syllogisms, use Euler circles to decide if the argument is valid. Okay, so we have here the definition of Euler circles are diagrams similar to Venn diagrams. We will use them to study arguments using four types of statements. So kung naka-remember pa mo sa Venn diagram, na-discuss man nato na siya sa prelim. 'Di ba? Kung nakadungog pa mo si Venn diagram sa inyo ang union, intersection, 'di ba? Sa universal set, muna sa ang mga sets sa Venn diagram. Okay? Pero karon i-relate nato siya sa arguments. Okay? In the using four types of statements. Isa pa yung naka-remember sa four types of statements. So ang i-discuss nato dire is yung conjunction, disjunction, conditional, biconditional. Okay? And para mas masabtan pa nato yung four types of statements, napod tay universal affirmative, universal negative, particular affirmative, and particular negative. No? Kung naka-remember pa mo ani, katong sa quantifiers, section 3-1, 'di ba nata universal quantifier, existential quantifier. Parehara na katong particular quantifier nato is yung existential. Na lang tayo positive o negative. Affirmative, negative. So, ibig sabihin, in general form, A, all A is B. So, example na ni ha, general form na ni. Example na to is all chickens have wings. Okay? Universal negative naman, no horses have wings. Okay? No A is B. So, ano na ni siya ha? Ang A na to, butang na to ang horse, then ang B wings. As your, ano na siya ha? Example, general form lang na. Natay particular affirmative. Sum A is B. Di ba, na-mention ako sa section 3-1, natay all, saka ang no. Na-discuss na ako ni ang all, ano siya, ang affirmative, ang no or non-negative. Universal na sila. Dayon, pag sum A is B. Dayon, pag particular negative, sum A is not B. Okay? So, some horses are black, then some horses are not black. Okay, particular man siya. Laki na may brown. So, napoy uban, black tanan, o di ba? Pero some lang siya, particular lang. So, mo na siya ang atuang example for Euler circles. So, next nato dire kay ang Venn diagram. O di ba? Nakapamilyar pa mo sa Venn diagram. Gimingaw mo ni Venn diagram, nanapon siya karong midterm. Okay? So, natay universal affirmative. So, ibig sabihin, ang ah Venn diagram, natay duha ka set A at saka set B. Universal affirmative siya, all A is B. So, meaning, ang B nato, set B, subset siya sa set A. Kakuha. Pag affirmative, universal. I-take note ni siya ha. Mas malimot mo ani. Next is universal negative. Ibig sabihin, mutual exclusive, wala intersection sa A at saka sa B. Okay? Lahi pod ni siya. Subset man ni. Meaning, yung B na subset niya si A. Okay? So, next na pod nato, types of statements illustrated by Euler circles. So, ay, natay intersection diri sa particular affirmative. No? Pag moingon galit tag particular, meaning na ay intersection sa duha ka set A, set B. So mo ning ang pasabot niya na X dira, meaning mo ni ang particular affirmative. Pag particular negative, it's either naa siya sa A or ay wala di sa B, kay not B man siya. Pero pag moingon siya sum A, sum B na lang, sum B not A is not A. So meaning ang X niya is naa sa pikas. Okay? So example ra to ha. Sum B is not A. Okay? Kay kani man dire
Some A is not B. So na diri ang shaded part. Wala diri sa B. Kaniyang nasa circle nga blue, wala dira. Okay? So muna siya ang particular negative. Ang particular affirmative intersection ha, sum A is B. So next nato diri is ang syllogism. An argument that consists of two premises and conclusion is called syllogism. Okay? So sa syllogism naatay duha ka premises and then napod tay conclusion. So sa premises kung makabantay ka naatay ginabutang na line dira. Dili na siya fraction ha. O jud na siya ang sa syllogism. Natay line diri niya para makita nato lahi ang premise ug ang conclusion. Pero kani siya ha, duha ra naka premises. Usahay tulo ka buok premise, usahay duha, no? Kani duha ka premise then natay conclusion. So in ani siya, all politicians stretch the truth. Another premise, some politicians take bribes. Then we have now the conclusion. People that stretch the truth take bribes. So in ana siya ang argument, no? Two premises and a conclusion. So remember that we are not concerned with whether the conclusion is true or false, but only whether the conclusion is logically follows the premises. If yes, the argument is valid. If not, otherwise, yun nga, invalid siya. So dili na to ginatanaw ang true or false ani ha. Tanawan nato kung naga-follow ba siya logically sa iya ang conclusion. Okay? So, para masabtan na to, we have here the following steps to determine the validity of the arguments using the Euler circle method. So, first na to, ang step 1, diagram both premises in the same figure. Step 2, if the conclusion is shown in the figure, the argument is valid. But if the premises can be diagrammed so that the different conclusion can be shown, then the argument is invalid. So, take note ha, magkaiba ang valid sa true or false, nga invalid, dili na pareha ha, layo ra kay na siya. Logically, in the arguments ta, so invalid, valid data. Lahi po ng true or false. Truth value man na niya. Okay? So, klaro ni siya ha, magkaiba na ha, kay basit na ako'y makita dira nga the argument is true. O, walang ganon. So, dapat argument is valid. Okay? Pag maggamit ka sa Euler circle. So many times the premises can be diagrammed in the several ways. If there is even one way in which the diagram contradicts the conclusion, then invalid. Kapag nag-contradict siya sa conclusion, since the conclusion does not necessarily follow the premises. Yun nga in-explain ko kanina. Kailangan i-follow niya ang premises para sa conclusion. Kay kung dili, invalid na. Okay? So parehaan ni use the Euler circle. So magamit tag Venn diagram ha pag makabasa mo og Euler circle. Gamit mo og Venn diagram. Pero ang ginagamit lang dire is arguments. So example mo nagyapon ni all politicians stretch truth, some politicians take bribes. Then na conclusion ani kay some people stretch the truth, take bribes. Okay? So kaning makita ninyo diri nga example, first nimo diri is ang first premise. Kung mapansin mo ang first premise kay all, 'di ba? Remember pa mo sa all, 'di ba mo ni ang letter A, all. A is B, naka-general form lang. So, ang ang Euler circle is subset siya dapat. Okay? So, mo ni nakita ni mo diri. Stretch the truth, then ang nasa sulod, ang nga circle kay ang politicians. That's what you call the universal affirmative. Okay? So, inana ang diagram niya. Nakuha siya sa first premise. Sa second premise naman, some politicians take bribes is a particular affirmative. Tama? Na sabtan ni siya. Mo tong giniscuss na ako ganina, careful mo ani.
no? Universal affirmative, particular affirmative. Wala may negative dira, di ba? So mo niyang gi-explain niya diri. It tells us that there is at least one person in the set of politicians that's also in the set of people who take bribes. So we need to put X in the intersection of the politician circle and take bribes circle. That can be done either putting the entire take bribe circle inside the stretch the truth circle, or having the take bribe circle go outside the stretch the truth circle. So, alam mo kung split ana, no, gi-explain lang jud ni siya. Pero ang yang point lang dere, pag abot na yun sa pag-construct sa Venn diagram, in ani siya, no? Again, naatay stretch the truth cake. Ano ba yan? Universal, affirmative. O niya, kay na-mention man dito sa next premise, naka-remember pa mo, some politician take bribe. So, another circle na pud ka ani. Kaya di ba, kapansin mo, A, kani ang stretch the truth, mo ni ang B. Nya, kani ang circle nga politician, nag-intersect siya sa bribes. Titanaw nimo ang conclusion kung sakto ba siya. Okay? So, mo nang pag-abot dayon diri, politicians take bribes. Some politician takes bribes. So, naa siya intersection diri. Makita nimo diri. Okay? And nasa sulod sila sa stretch the truth kay all baya tong giingon. Okay? So, for this to be valid, every possible diagram of the premises has to have at least one object in the set of people that stretch the truth. That's also the set of people that takes bribe. So, kung makita nimo diri sa ato ang ano nato, discussion, okay? Na ang X diagram nato diri shows that in this case, the argument is valid. Itanaw man nimo ang conclusion kung na-follow ba siya sa premises. Di ba? Mamaya itong gi-explain ganina. No? So, kung nalimot sa conclusion, o balik ka diri. Some people stretch the truth, take bribes. So, naa siya sa particular affirmative, yung conclusion. Okay? Tapos, stretch the truth, take bribes. Okay? So, naa siya sa stretch the truth, take bribes. Ayan. Ni-follow siya sa iya ang conclusion. So para masabtan nato kung imo siyang isulat in a general form to determine the argument is valid or invalid. Another example niha, dili siya naka statement na. Gihimo na lang siya ang general na lang para masabtan. Some A is not B, first premise. Second premise, all A is B. So kani siya ginatawag ni siya og particular, negative, then universal, affirmative. Ng conclusion, kanin makita ninyo triple dot triangular dot is yung therefore. Naka-general form namang good ni. Another example ni ha, dito pares previous example. Lahi na ni. Okay? And then your goal here is kung valid ba siya or invalid. You have to verify this. Okay? So, ingon siya dire, sum A is C. So, kani siya, ginatawag siya og particular affirmative. Okay? So, first, unahan sa nimo ang first premise, sum A is not B. So, ang iya ang X, buta nga tong X kay shaded part man na niya. Pero you don't have to shade na kay wala man taga sets, no? Arguments naman ka, no? No need na. Butangan lang na siyang X para klaro asa ang yang point pasabot niya. Okay? So next na sa next premise nato is all C is B. This diagram by placing C inside the circle B. Okay? This can be done by three different ways. Ang C, another circle na siya ha, has to live entirely inside the circle for B. Can be either intersect partially with the set in the
circle for set A, live completely inside it or miss entirely. Ayan. So kung mapansin nimo mo ni ang Venn diagram ani katong sa second premise. Okay? Okay, balik ha. Ayan, all C is B, di ba? Kung masabdan ninyo ang second premise, all C is B, no? Kaya ang B na ang kasabot ana niya, subset na siya sa C. So either tulo ang choices ana. Either ang C nag ano siya, naa siya sa intersection ng A, di ba papansin mo na intersect siya sa A, B, at saka naa siya sa B, ang kanang circle na to nga C, or naara siya sa sulod sa intersection, or naa sa B only. Di ba kay na-mention ba yung all A is, ay sorry, all C is B. So na kay tulo ka choices, mo na yung i-explain diri. Okay? So next, tanaw dahil mo ang conclusion kung mo-follow ba siya sa premise. So nakitulo ka buok possible. No, wala may giingon no specific ana. So na kay three possible uh, Venn diagram. And then the third diagram shows the argument is invalid. It matches both premises, but there are no members of A that are also in C. That is contradict in the conclusion, sum A is C. Kung tanawin mo sa conclusion, mamayang conclusion, di ba, ingon ba sa rule sa Euler circle nga kailangan ang conclusion mo follow dapat siya sa mga premises. Mura na yung tanawon, valid ba siya or invalid? Okay? Make sure nga walay violation sa tulo ka buok possible nato. Okay? O nya kay na-mention niya dire na nag-invalid siya because of the third diagram. Matches both premises but there are no members of A that are also in C. So nag-contradict siya. Isa dira nag-contradict. Okay? Kaya ingon ba diri nga sum A is not B, nga sum A is C. So di na pwede. Contradict siya. Okay? So general pa ni ha, dapat nasabtan ninyo ni, no? So the answer is invalid. Inatura. Siguro ka nag-explain niya ang argument invalid. Okay? So next, example. Determine whether the argument is valid or invalid. Mora na imong buhaton. Pero ang gigamit ning mga pag-process ani sa valid or invalid is Euler circles. Okay? No criminal is admirable. Some athletes are not criminals and some admirable people or athletes. So mo ni siya imo ang first premise, second premise kani ang universal negative dayon particular negative. Then nag-result siya og particular affirmative. Tama. So nasa nimo ni siya. No criminal is mirable. So meaning wala intersection sa duha. They are mutually exclusive for criminals and admirable people. Muna siya ang Venn diagram. Sa next naman, some athletes are not criminals. So na intersection pero walay labot ang kani. We add two premise kay some athletes are not criminals. Two different ways. Nakuha siya. Some athletes are not criminals. So, either naadiri ang shaded part or ang X or naadiri. Kaya basta dili siya criminal, wala diri. So, either naadiri or naadiri. So, duha ka choice ang imo ang diagram na. Nakuha siya ang second premise na to. Nakuha siya. Then, ang conclusion, kanang triple dot dira, conclusion na,
Naka, ano lang yan, symbol lang. Some admirable people are athletes. So, di na ka mag another diagram, ha? Sabto mo ang iya ang premise kung ni-follow ba siya. Some admirable people are athletes. Kasagaling na siya. Meaning, intersection sa admirable people and athletes. And na-agree. Okay? So, the answer, ani, kay valid. Di ba? Pero, sa second diagram, na invalid na siya. Di ba? Kung tanawin ni mo, the second diagram doesn't support the conclusion. So, the argument is invalid. Nakuha siya. So, ang answer day ani class kay invalid. Kaya nga naman, kailangan ang duha manggod ka Venn diagram dapat mo fit siya sa conclusion. Kay kani, nag-valid man siya diri, di ba? Diri, nag-invalid. Invalid na ni diri. Kay, ang X kinaraman sa athlete, no? So, meaning, kung imo siyang i-conclude as a whole, invalid pa rin. Kay valid o invalid, valid raman. Okay, sana valid yung dalawa, di ba? Para valid yung conclusion. So, ganun pa rin. Invalid ang result. Okay? So, that's it. Humana